Natu merħba lil Fabrizio Faniello li għat maħna. Nsellimlek jiena. Kollu sew. Nsellimu koll il-telespettaturi kollha u xek. Tider tajjeb. Nirringrazzjak intu wkoll, mamma mia. X'qed tagħmel? Ġim u naqra affarijiet importanti, nuħdu ħsieb. Tiżomru kattiv. Nuħdu ħsieb. U nafu wkoll li apparti li nies jerġgħu jaraw fuq television wara waqfa żgħira. Ejja. Imma naf li dil-waqfa nitek biex toħloq ħafna affarijiet. Eżatt, ħanamlu comeback u xek. U jekk alla jrid ovvjament tinħossni tajjeb saħti u happy u fil-paċi u jeda. Ekku. Single. Ġifieri jum San Valentino. Ħadd iċċelebra waħdek, insomma naf li hemm ħafna ta' ħankun xogħol ovvjament, però never forsi jkun hemm forsi l-lejla tajdinna li qbad ma xaħat, u fim San Valentino, bis-saħħa ta' sibtek. Bis-saħħa ta' San Valentino ta' sibtek. Ibdew għajdu la fuq Facebook, forsi ma tafx kif. Ma Fabrizio ħan nisimgħu wkoll kif għadna timel ħafna materjal ġdid li aktar qudiem ukoll anke nistidnek biex anke nisimgħu hawnhekk waqt sibtek, però llum ħan nisimgħu il-kanzunetta sal-aħħar illi sinonima min jaf kemm kien hemm ukoll ħafna nies illi anke żifnuha fit-tiċ tagħhom ħafna affarijiet. Sal-aħħar ilha fil-fatt irbaħt biha fl-1999. Fil-fatt insellmu wkoll il-kompożitur u l-awtur importanti għax Rea Ġus u Alfred Sant ukoll li kitbuha kanzunetta. Hija dik kienet l-ewwel darba u l-unika darba wkoll li tajt fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija. Lura fl-1999 kienet kelli 17 sena, mamma mia. Għandi 33. 17 sena, u l-lum għandek 33 sena. Mela, jina ħanqum naqra xal-Fabrizio għandu kol regalek ma jimportax, grazzi sur direttur, il-lum għanna ħafna affarijiet, mela, unek għandi l-fwiħa, grazzi Poland Waters, un batħuda wara fil-kas. Ħanlik t-prepara, ħatkantana kanzunetta. Mela, fil-fat, infakkarkom, ħanisimaw minnaw uftit sekondi oħra kanzunetta sal-axħar minn Fabrizio Faniello, pero infakkarkom illi l-intervista li bdejtina unek ħatkompli f-sezzjoni oħra tal-program. Prova waqtaw fl-ima sezzjoni set kompli. Fil-li sezzjoni għalbkom uċaħat minnkom jista' jirbaħ hikla għal żewġ persuni ġewwa l-Aroma Restaurant u għalhekk, sinjuri, dedikaw għal maħbubin kollha il-dawk li intom il-lejla ħadd iċċelebraw bħalissa tiċċelebraw ukoll jum San Valentino għalikom il-kanzunetta tal-maħbubin sal-aħħar Fabrizio Faniello. الليل حسيبي بسفيك وفديك الويدة فاينيك مخي يستقر كل شيء نراك انش ما فيها ماضية وارتوزا كان مسيح هاديك للقلب تشتيك في عمالي توري تريك صالح النفس فلمكن قلبي صالح الضعف تسمين بدينا بحال حبيب سبنا لينا وتقودية جنة علينا اتنين صالح أرواح تجنين نسمع لك وفي البعد ساتمين ليلك حبيت قلبي راح والدي